mhlawumbe ngiqale secretary besikhonza le kwamasha kwi-team second ubethi mayifika sekukapteni ngithi mangifuna ukumnikeza indawo yakhe athi wena uphethe uma ngila ngilandela wena njengokapteni wesekhethi uvice ubeyazisa kakhulu iprotocol yabona ke since uvice ehambile emhlabeni cishe ngahlala general that uBetrot abazambane alibabe igama lenkosi bazalana ngibona ukuthi yabona ke le emfonelelwa yona akusasiyo liyamba engithini alibabe igama lenkosi ngifisa zibuyele emasisweni ubethi uma ilapha kwi-vice general athi ngibele inkosi yesihlalo umbone nangenhlonipho asho ngayo alibabe igama lenkosi beyihlonipha uvice kakhulu imisebenzi uNkulunkulu abantu ababeke kuyona alibabe igama lenkosi kuthena sengiwusihlalo national alibabe igama lenkosi uza kumina uthe njengoba uyithanda ikhulu ngoba nje ubekutshela lento afuna ukutshela yona ngaleso sikhathi futhi aphume kuwena alibabe igama lenkosi izolo uma ngisekhaya uthi umuntu umama umakhelwane nalo Thursday wena mfana lo owahamba namabhuku ka-aunty alibabe igama lenkosi bese ngiyabona ukuthi yazi lento kushuthi uvice general into nje ahambe exoxa umhlaba wonke ukuthi kunomfana lapha eZCC oyisela bese kubiza kanjani alibabe igama lenkosi otshontsha imali yesonto kuthe ngo-2017 bazalwane sizokwenza inkonzo yokubonga ubaba uMdaki the late general ubaba uMdaki because they saw ukuthi these people they worked very hard for this church alibabe igama lenkosi uma ngabe umholi bazalwane uyalahlekelwa emalini into engathi vice general ubethi if imali zami ngiyikhiphile lisonto ngabe ngihamba ne-Mercedes ashiqinisile bazalwane ngoba abazalwane they expect ukuthi kube khona yonke indawo lento kade yenziwa vice general uvice general awukho umuzi kade engawungeni uma ngabe kuthiwa kushoniwe what a challenge zazinkulu izicathulo bazalwane zazinkulu izicathulo uvice general akukho la kade engangeni khona isifo besasisa kakhulu ukuthi umuntu uma ngabe eshonile okanye eshonelwe kumele enze njani bazalwane ahambe ayoduduza kuthena in the midst of preparing inkonzo kababa uMdaki kufuneka imali siyasazi ngesokuthola imali bazalwane nezikhwama kanjalo kulesikhwama ngale yaminyaka esasilwela uvice general sabantu abasha ukuthi singaweli kwezinye izandla ngoba umsebenzi wami wabantu abasha ngoba besinomholo besimela bazalwane kubuhlungu ngoba akasekho umlamuleli wethu okanye umlweli wethu because besazi ukuthi whatever may happen enkonzweni sizohamba sokuceba vice general khona la the late Tsumba angisazi bakwenzakala emsini conference uvice general engeke ezofika ngakusasa sihambile sokucela ngiqala ukuzwe igama la ngoba izinto basazonakele uvice general abafundisi babiza ngamagama okwazi-ke lapho ukuthi-ke kunento afunakala ilungise athi wenzani undodo ngiyaxolisa bobaba athi wenzani undodo uyazi ukuthi lamabhandi abova wami akekho umuntu ofunakala ngenila alibabe igama lenkosi ngoba inkinga uma ngabe sifikile ngoyibamba ngeyimpondo yabhekane nayo alibabe igama lenkosi kufika isikhathi sokuthi bazalwane kufunakala sithole imali uma ngabe ufuna sithole imali sihambe siyebheka okuyimina kupheli uSharon lontombi khona ngaphosisi siyophela sithebele sipha bethi sithebele bantu babumdala hayi masifike khona naye masifike ebheka bathi ukalidala laba 1977 alibabe igama lenkosi abethi imali lokhu ifana nje akwenziwa ama-withdrawals akwenziwa lutho uma ihlafazi into bazali computer this bank account is dormant you can not withdraw imali hayi sevele sasisangana amakhaya
uthi hayibo izothi kanti le ndaba phela i-bank account mayidocument bazalwane bafunakala iphinde lethi constitution yonke leyo nto njengento enjani eqalwa phansi sithi sina advice ngcono lapha sesikhona siyikomiti uma umkhizi ukhona wonke uzokhumbula umkhizi esawu treasurer wabantu abasha efuna imali wathi ngeke uzuyithola alibamgama lenkosi amani yokwenzeni kwabizwa ukuthi ke bazalwane sithi umngcolo asingene nathi kule account hayi washapha nzonyama wathi ngeke nibone lokho le mali siyibele kabi nokuthula ngiyaxolisa sisi no Steven alibonke igama lenkosi ubaba umdaki athi le mali siyibele kabi nomdaki athi nje wentu ambani yokwenzeni imali hayi ke kuphele kanjalo bazalwane ukuthi singayithola imali ngicabanga ukuthi hayibo if it happens after vice say she passed away, what will happen to this man? Albo Kabelos. It's our weekly, let ever, Namshis of Jehovah. A shooter in the Kusa, the Ibu, Albo Kabelos. That's a corner. Now we're absolute. As I say, back. Obviously, I want to vice the end of what singing the signatures. I remember that started must feel into Bazane. Or very well named up Embosavation to Bazan. What a scarce story which Kanje, Umpatch Law, Kaji, Yassens into Bazan. Kafe, Kabnant Bazaran. Over into Mangade in Kulu Pagat. In the end, the Yokus Lugela, Yon. Never fell as some get bank account. I said, get it. Oh, yeah. The rest is history. I'm full of winkers. There was a time, and I just had to do something. I'll go make a